V verski skupnosti Bahaj so po vsem svetu konec oktobra praznovali 200. obletnico babovega rojstva. V skupnosti verjamejo v obstoj enega samega Boga, ki v različnih obdobjih pošilja na zemljo različne učitelje. Za skupnost Bahaj sta to Bahá'u'lláh in Bab. Bahaj gledamo na Baba kot na nekoga, ki je naredil mejo med starim in modernim, če hočemo, med novejšim danes, ker je življenje toliko drugačno danes, kot je bilo pred 200 leti, pred 500 leti, pred 1000 leti. In ker verjamemo, da ljudje ne moremo spreminjati Božje vere, da to lahko naredi samo Bog, zato v različnih časih pošilja na zemljo svoje učitelje, ki nadaljujejo isto vero, ljubezni, pomoči, prijateljstva, spoštovanja. Prinaša pa vsaka Božja manifestacija aktualne zakone, ki so primerni za družbo, v kateri ljudje sedaj živimo. Bab je na vsak način prinesel enakopravnost moškega in ženske, kar se nam zdi zelo pomembno. Nujnost izobrazbe za vse ljudi, tako da ni nihče prikrajšan zaradi pomanjkanja izobrazbe. Zagovarjal je enotnost vseh ljudi, ne glede na njihov socialni status, ne glede na njihov spol, ne glede na njihovo materialne možnosti. Bab pa je tudi končal z prepiri med različnimi verami, prepovedal je svete vojne. Tako da za nas je zdaj ta obletnica sporočilo miru nam in v celemu človeštvu. Kaj danes potrebujemo vsi? Verjetno je mir in umirjenost, konec vojn, konec nepotrebnih razprtij in pa bojevanj. This year is especially for the Baha'is. We all, celebrating through the whole year, perhaps. It started from early, even in March, and it's going on all the way through. Now in October is the actual celebration time, and it will continue maybe till March next year. The whole year is especially important for the Baha'is around the world. Zakonca Adel sta gosta iz Avstralije, a sta po rodu iz Irana, kjer vernike iz skupnosti Bahaj oblasti preganjajo, zapirajo in mučijo. Is my brother, it is in prison, and it is a lot of Baha'i. Just for, they're not working, they close, it is that the business, because this celebration, it is our holiday. Holiday, we're not allowed to work. They close, it is the shop or any business, and the government, unfortunately, they take them, it is in the prison or give them attention or something. Because they are not allowed to celebrate. That's right, yes. And how do you feel in Slovenia? It's beautiful places. I'm really thankful to Bahá'u'lláh to give me this opportunity. I can spend time, it is over here, and I meet a lot of good people, and I enjoy that very much. The nature is beautiful every day, and it is, thank you so much. Yeah.